Halo, perluk baro mentapat don ngahani po ka Shining Ponds kabadon hani po Bohorembong. Bad boy jaga jaka naga National Highway kabadon po Bohorembong in hapan lat jaga lenti mensai ti kumpa shikilometari in sapoy hangni ke jaka kabakerteng ka Shining Ponds. Sementara ishimi ka inflatable boat laneka leng ka basu pendap dakal air na mentapan syong pengap hang ni hakanega pung dokha laneka pung mo ka berit te mentang gala shimi ni ka leng bat na mentapan ya hakanega pung bat kat no ka jing tunat ka jing ngo syong than ja than met ka phat ka jing mo jup khap apa ngayo mat syong hang ni hakanega leng jong ka ni ka pung. Kini di Jaka kemudian po Bohorembong. Di Jaka best di natural ponds. Ini ke pung dok hang kalau long. Ini semua baniwan saya di Jaka best club. Jaka best bahan bentaban wan bempam piknik si yang si sem si parlok perjor nanta ben le eka boat sailing nanta kadon ru kawai ka restaurant kebakin suppletion hang ni ke Jaka ban shet di jembom tenrai kum bakalong kemerem o kebadan pok kwen kum ta hang ni ru kasale kum katahi bat kan sedek Jaka best bahan namata banwan ban nyelek kemen si yang si sem si perlo perjor bat rubat pencap hat na kejing won kam jogi te kumta ngai wer na pinya poi si na Jaka ka don hangnya ko Bohorembong ri Bohoi district kam do jengai na ko Shillong airport na ko Umroi airport ro na Jaka bat pini ru kejing her jengki lingso mo kan ne airport dan paju na Jaka.